Бул айды мейримдүүлүк, райымдуулук дейсизби, кечиримдүүлүк дейсизби, дозоктун отунан куткаруу ай дейсизби? Алла Таалам 40 ашыкча сажда берген. Канча сажда? 40 ашыкча сажда. 20 рекет тарави намаз. Hazret Umar radıyallahu anh doğrudan beri okulun keretkan. Umar radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, sahabaların ayağına çiğ. Andan ki tabi'in, andan ki taba tabi'in, avliya-i salihinlerden. Bugünkü günge çeyin okul kelgen 20 reket namaz. Ha toğanlar. 20 rekette 40 sajda var, 40 sajda var. Kança? 40 sajda verdi Allah Teala. Ne üçün? Allah'a jakındaş üçün. Peygamberimiz aytkan, en akıllı insan aytып атат, en danışman insan aytып атат. Bende Allah'a en jakın bolgon uçuru sajdada. Qayerde? Sajdada. Uşundaydan 40'ты berip атат bizge. Qarаңчы, Allah Taala beriş üçün le bizge. Qanday деген qasiyet.